Ini media rok bai kok samnani bagai ang nukjak paimani kok bumang khamo je citizenship amendment bill no tuyei sini hastewo je sobang tongmani o soba asumsa thagui thangmani yagulo tipra hasteni kwbangma lukurok ano phone khai singka o soba tangi thagui thangkai ne ang oro kisa srai kai sanani musungo Tuipc ni trop tui sung 50 घन्टा ni je bon likha bon paimani ya gulobo sung je bibino joint movement against citizenship amendment bill ta oino norong korongno je call khainai rano sung moral support likha sini bubagra ano 11 tariko no Delhi o nungkha phia adino ang Delhi o thangai malia tamni hinba bon ekdige net kre ticket tani malia ikakai 12 tariko bomti no problem kha 13 tariko kai ang Delhi o thangka ekakai bubagra bai malaika ekakai chini o hasteni bo jara joint movement against citizenship amendment bill no tui je movement khainai ro tai IPF tino Ojama ro Delhi o thangka kokungkha Delhi o borok Home Minister Mr. Amit Shah bai borok malaika kaham kok hengkai tabu kokungkha borok Home Minister bai Tamo sairo hojaka ebong tamo sairo horjagai boro asumsa bongni sobano muthagai paikha obotipra hastini lukurok tabuk khanana musungjagai tongo tai saimana musungja tongo ani kokong khamo je Home Minister malaimani ba bonung khangkai abo kahamko kintu bo tamo protishuti rikha ba sungno tam protishuti manai ba tamo sawoi sung chini sobano muthagai riba sung tangai sobano muthaka ekakai tabuk je nini IPF te hoyto sorkarni pokhonge bok saimaliya kintu joint movement against citizenship amendment bill borokle je tamo sajage borokle soba mothage rikhaba tini gota north east শুধু নর্থ ইস্ট সিমে চিনি সারা ভারতবর্ষ তিনি সবা চলি দङ আপনি তুই হেকাকাই বর্ণ সাকা নর কিষান নাইডি নং 90% বাই প্রটেকশন খাইনা অমুক খাইনা নে বানে রহ জাখা কিন্তু ডেডলাইন তো কাহে তংনা নাঙ্গানে ব্লে ব প্রতিশ্রুতি দিমানি তো একটা ডেডলাইন তংনা নাঙ্গানে কাতাং ডেডলাইন করে tangi borok saima jara joint movement against citizenship amendment bill ni je Ojama rok jara kok salaika Home Minister bai borok tangai tini eko deadline dimaya se musik tarik ni bisingo judi norok singno saklaya hingka kai sing ungko khainai hinai tese movement khainai hinai tini Manipur ina line permit manaibo borok naro ina line permit ina ni gazette notification nokori pekha tarpore baran usden tini movement khaitongo tini Meghalaya movement ungkha tini Meghalaya ni movement ni pore yagulo tini Home Minister Amit Shah Jharkhand kaisa jonasabha poriskar clear kai Sakha je Meghalaya inner line permit dinai kai chung oro je movement khainai chini borok thikya chini charai rok oro astabol moidana lama o gerokha kablakha chiro khokka singtamo mankha omo tabuk chini borok tabuk go khawo mukti kalai singlai tongo ang movement to tangai nokhori maya abo ni kaisa laibuma kolok ma tongo ang tabo hoyto media ni buskangu saimia norok jotono siwo ani Sakha busuk poja ko kobangma busuk kobang ani Sakha o sinjak pathor anga pathono nori maya ngui tongo a pathono nona thangka kaino ano tebo singkringnani bagai saitoklai tongo aboni bagai no ang koi maya ahaipano o sobawo o citizenship amendment bill ni against ni je sobawo ani khabai ang hopong sapong jekhane tongba ang subawoi tongo kok bai phanungthon yak bai phanungthon ba jesa bai phanang subai tongo bubagara nungkha omono tuyei abone bagai ang Delhi o thangka bubara kok Sakha bubagara Sakha sing test khalainai engka kai attitude ni je sukti tongmani a sukti bo o agreement o dajakha engka kai tabo hasteni bibono motha hoyto case khlaimano barbosni bibono motha citizenship amendment bill ni je case khlaimani omo bai chini bubagara case khlaimani kisa phelayo juda chini bubagara jeta case khlaimani hingka kai omongkha 1947 sonni 13 আগস্ট instrument of accession chini Maharani Kanchan Prabha Devi bai hingka kai Louis Mountbatten abo Indian age British Bharat ni je Governor General boba je soi khlaimani abono rugui karon जों सुप्रीम कोर्ट जे केस फाइल खालायका बुबाग्रा अबंका भारतनि संविधान आर्टिकल 32 और 32 नो तुइनो महाराजा थानाय 16 तारिखो
केस फाइल खालायखा हिंगाखाय आ दिनो केस एडमिट उंखा हिंगाय आंबो बुबागरा बाक्सा थानान तंमानि न हिंगाय हठात खालायै आसुमसा बुबागरा न सेराय क्लैफुरुन सिमे बामै फायनाय दै दुलै फायनाय बन लबसावै खाजा बायखा करवै बन तरिनाय बिनि एको पेगी मार्टिन थैमा बाय ब थांगा बक्ताबो ब काबजाक तिनिसक जरा चिन बुबागरा काबजाक आबनि बागै बिनि मुक्ति यरि दंगो एकाय आरो जों गयमालिया एकाय आंबो दिल्लीआव अमथिं माबाय मिया फायसक फायखा एकाय जों सानानि स्राय स्रायखा नायो सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल नि जे सबाव TYPC जों सब समय न तंनाय उलबो तंनाय फायनाय सालबो तंनाय थानाय चिनि 9 तारिख अंकबो नभेम्बर जों जे अंक खायमानि TYPC नि जे मिटिं आसुंमानि सेन्ट्रेल कमिटि नि गोबां मा बरक आदिनो हल चागलायलिया आदिनोबो जों साका बुबागरा चिनि दफानि बागै जे सामुं टां मानि जागाव TYPC आरो तंनाय चिनि कोन कन्डिशन करै जों बुबागरानो पुइतुसावो तामनि हिंगाय बुबागरा चिनि दफानि बागै बतिनि कांग्रेसनि प्रेसिडेन्ट जागारखा चिनि दफानि बागै ब कक साका चिनि दफानि बागै ब NRC केस दिखा ओ NRC केस होबो जों तंगो हिंगाय आबोनि बागैनो जों स्राय स्रायखाय सानानि मुसुंगो जे बसकांनि जे चबा जों कयेकदिन बिसिं जोंबो मिटिं आसुंनाय चिन TYPC एबं जों कायसा आसुंमान परेनो दिसननि नाय जों मुभमेन्ट नि बागै हिंगाखाय जों किरिया जों अम जेसपानंथन एकदिगे कोर्ट जों बुबागरानि लगी तंनाय सुप्रीम कोर्ट केस खालायमानि आइननि जे लरायो जों तंनाय तेबा हास्तेबो जों सिरा खक्तिनोबो जों फिलो जों बसकांनि सालो नखरनाय अमंखा चिनि TYPC नि स्राय स्राय कक बयतामो बानेर हजाका बयतांगै मुभमेन्ट खालाया जों आबोनो सानानि थांया तामो हिंगाखाय बुबागरा जेटा सुप्रीम कोर्ट केस के जे खालायमानि अन्तत अन्यनो मथानि बररक बंनो मोरेल सापर्ट पानो खालायनान तंमानि किन्तु आं नुखा जे जयेन्ट मुभमेन्ट एगेन्स्ट सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल नि जारा अजामारा प्रेस मिट दिफ्रो किन्तु बर मोरेल सापर्ट खालायनानि खरां थाइसापानो बर तिसालिया सुदु IPFT नि अजामा एबं चिनि मोसां मन्त्री मेबर कुमार जमातियाले साका मोरेल सापर्ट जों बनो खालायनाय नै आबोनि बागै बनो ब्लाइका हामबाय मारिवो अ जरावो जों कागलायनानि जराया अ जरावो जों थानचांना सि जरा जतन साव थानचा किन्तु बुबागरा जे केस सुप्रीम कोर्ट केस खालायमा जाकाले तां थानचांगु मैया तांगै जों कक बाक्सांगु मैया नोंखाय तांगै खालायमाया नों खालायमाया फनो बुबागरा खायमा जाकाले नों सापर्ट तरिमान नाबले मोरेल सापर्ट तरिमाबले किन्तु तांगै रिया बर का आबोनि बागैनो अर कक गय थांगो ता कायसा कक बयानो संगो TYPC का जयेन्ट मुभमेन्ट एगेन्स्ट सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल तांगै तंया नै बरक जे मिटिं कल खायका अ मिटिंगो जोंना कोनो इनभाइट खालाय जाया आबोनि बागै जों अ मिटिंगो जों थांया एबं जों हायपानो जों आलादा खायै जोंनि मुभमेन्ट जों खालायनि दंगो एकाखाय आ कक जयेन्ट मुभमेन्ट एगेन्स्ट सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल नि अजामारंनो सोंखाखायनो गाहामगान होनाय आं खालायदा दाबुनरखै बसकाङाव सबाव नखपिने तेइसे जों अ कयेकदिन बिसिङाव चिनि मिटिं आसुंनाय मिटिंआ आसुगै एबं बुबागरानि बाय परामर्श खालायनो जों कयेकदिन बिसिङावनो मुभमेन्ट नखनानि होनाय जों खासंगै दं खोनाजाक दं जे थानाय लाइ थानाय सालरग जे जत दल मिलि कुथुम काहे पान्डा सुलायखानै आउन ब्यापारे कोनो सायजामान अब जे बरक जे पान्डा सुंमाने जयेन्ट मुभमेन्ट एगेन्स्ट सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट अरो जोंनो साहजग्या एबं जों आरो थांया दा सायनाया ते मियाबो कायसा पान्डा खानि खाना तो जत दल मिलि उइन रिजनल जत दल बा जत NGO पलिटिकल दल मिलि कायसा कक सालायमा पान्डा खालि गयाने आरो के खबर माखा अब आं सानना नायो जे जयेन्ट मुभमेन्ट एगेन्स्ट सिटिजेनशिप खालायमानि जे कमिटि खालायजांमानि आरो विभिन्न मथ एबसेन्ट दङ विभिन्न इन्डिभिजुअल दङ विभिन्न सिभिल सोसाइटि रगबो एबसेन्ट दङ तांगै हिनबा बरनो बर कल दा खायगा खाया तबे आं मनो किसा स्राय स्रायकै सानानि मुसुंगो केबो पलिटिकल बेनिफिट नि बागै जुदि अमनो युज खालाय तंखा व्यवहार खाय तंखा काय आं बनो सेलेंगो आं ब्लाइखेन सेलेंगो अ जराबो जों पलिटिकल बेनिफिट नि ककनो वानसुगै खालायनानिया अर दफानि कक अर थाङै तंलायनानि कक चिनि हानि कक एका अ जागा नों पलिटिकल ननि एक पलिटिकल बेनिफिट न वानसुगै सामुं ताखाय तंलाक ब्ले एका आनि कक खंखाय म जयेन्ट मुभमेन्ट एगेन्स्ट सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल सिकाय नों तां जतनो नों आरो खबिया ताङै नों खागै तने तामो तं आबो जयेन्ट मुभमेन्ट एगेन्स्ट सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल नि अजामारक स्राय स्राय खायखाय सावान होना आं खाख्लायो एबं तिप्रा हास्तिनि बररकबो खानावान होनाय
एबा बरबो बुजि मानानो हिनै आं खा वान सुक्ता